Pasangulok na tapanata iko pala kumalik na to kita into o arkubulawan na ni ikan dorena hindi lalo masiyoso kumua ya to natapating kalan dito to temo ya mo to maapendisan na lama apapangan ki lampapangan belotedong ya di sang belotedong teda nanay tonggaragay kipusulo na kipotomaton na yome kepe tadi lata papangan dolo papangan ki belotedong namang katon na de mane maabuang tadi lama abuang ki susiton na de maabuang ton na de mangosokobatu lan tondo tanga yo tadi tabe lako kamo Toron Pak Ranmanan taruh kepulauan nami ikan doren yang dia lalang masyosok tama papangan tama lante dok belote dok yo amale ni dari atis song panoni na mangka ma papangan dok kita nanti ma abuang tama kelompok Pak Badong yo namukun di pasak ka yoloboko yan nasemu tu tama aranding nasadia duka. Oke, apa pangan? Yo, malam ko minta mam papangan ni te toma pelote dongolat. Yo, toma papelo. Yo, namang kato na rin maabuang. Susi to na rin mga sokobato lan tondokotang na. Susi do kada kito, kelambi kita tondokotang na. Pisang piki lama papangan lan pisang lama abuang ayamu tu lau papangan parangka. Yo, yan naman ka mo maapapangan lang ang sumabangan iki maabuang. Yo, lang ang suki maabuang. Yo. Yo, bintama mi kito minto taro kubulawan na mimi isyoso na telalong. Keluarga tama abuang susiton na rin maabuang lan todotang atau sangamay. Yo, ya tulan na rin kito paabuang lan tomanggara kabelote dong. Di Popetarita rito nasa atau manarang ba ato di kwa di Popemala di Pupangan dolangan puang amatua. Ya, tapi pokoknya minto ki bati ina mini ikan dorena tar kubulawan na tongkonang tondokotang na yo tarok ko maabuang yo tabe yo saba ya telalo masyoso ya parenge dari taruh kepulauan na minto tongkonan tondokotang na. Yo. Si Karno Patna.
Yo, susido ka ba nga siya to sa kamay? O yan nate na din bati na ba ato tarbo na kaya din may bati na dadi lantangan arampan ng kapa ako tarbo na miki ito. Yo, yan nata siya mo to, o bisa mo manlay to mangkarakapidatedong dari pana atau to Laura Sitaruna ba to mawadong raka paaran ding raka kirimi. Yo. Yo, kampai pi dempa. Dempa la mama di lama abong. Yo, yan na rin pa ta makaseka-seka. Saba yo, yan na ta siya ni ki mamali eh. Badong.
Suara begitu. Iyo, bayi dalam dia tunna sabak ko yati jarak tatiroh membela-bela dari lampa muntu-muntu iki batang dikali tadoloh tamane mak palau waktu mak pasong wak. Jadi kita itu dapok tabe tak gerak mo nasadia dulu tinayo tanda kok to. Nah pas sambayangan ki majelis laipas itu abang mau doa makan na doa kakek deran nah menjelang selesai makan dakoto dan patu informasi setetena te kapak pasoloran Allah totemo termasuk urutan-urutan ya menjelang selesai makan. Jadi teman-teman ki yotok dapok ta gerak masalah nasangki nasak ka diuluti ngayot atau nantaki majelis lan pas sambayangan. Yo kita kada menina kumako belan narute pako disanga kumana laki de inde kita
Jadi dentu latanai maoto landako tu jarak apa ya tatasu indete nala tabulle siamo lako tok batat tadio nala ke de indete dako doke la dolo sade siamar katoto lambai tu doke namangka doke to bombongan sade siamir kika mindan natulan baitu bombongan urutan maapen talun dakoto ia te tombilan urutan ketiga to namangka tombi ia te tibang batu belotedong namangka te belotedong to ko naturu matedong ia tu tedong lanturu ia tu ladolo ia tu disambuin namawa parepe namang kato maapinduan na diboko ia tu tanda rapasan to dipasambuin pote batu kay lotong namang kato naturu i bunga atau di bisa kesangan baik lasu si moto do pada ko indete do tamanen empapuli do tu aturan narik. Jadi kita mesikon kan indete yang to lalan dako umbanna tuang genna tanai palangannya to termasuk te lalong do kona la tabulle la ko to batata dio pitamanen palangannya to dako. Jadi upu tedong dako to kisana lana turu mo to maaranding ito na tuang-tuang Iyo, tabel ako puputomoton na sila pag kita mas solanasan. Jadi ya ke tas kirok ko dako untuk mapasomlo. Ya tu belotero napa tumatuang pu yung may kepe. Tungatun kita ton roto. Belotedong apa tombi yalan apa tomatompu apa dong Purisman Yo telepon doi oleh tante. Iya. Ya to, domina ya to, tombi yung iya mga syari ya kulit ako. Iya, baik.
Soloran dulu kok biar kopi diturun Iya, makan pada itu. biar kan diterap. Kan salah aku tuh anu tuh. Iya, iya. Itu toge dulu dikasih tahu. Oh, din. Iya, tabe lagu kita mintu masuk nasang la biraka terapu tu nape batang lembang inde kamasusan kukua lagu kita mintu masuk nasang mintu iku PKTB cilele ki iku esiman ni dolo yo mila di pogauran inde akan ma pasonglo la terima ki burana padang tuna pasadia demerapu masusa apa dolo yang itu dempa lagi pokada lagu kita mintu masola nasang yang majelis gereja jemaat Tampot cabang kebaktian Lampung dako bongi jam 18.30 lama ibadah ki nyatun nala kataan ya mau tu ibu pendeta yang me gereja Toraja jemaat Gloria KP kerjasama dengan majelis gereja Toraja jemaat Tampot cabang kebaktian Lampung. Jadi kutolepa dogi bongi jam 18.30 ma ibadah ki. Nasi taruna lah di pogauran inde ma pasonglo sian tarima ki purana padang dole mete lana pasambayang ki ibu pendeta dengan hormat ku saabut tu sang madatuna ibu Yudita Paunganan STH lako ibu pendeta ki sorongan. Iya, may kami teman-teman kesiulu ta makor sumang alam kapas sambayangan ta masambayang. Pira-pira mo indaran na inde ada asara kamatian na inde to di pakaborok siyang pakaborok kan puang maadin di pateng kamailo. Di kanase ko mamintu na to belan na inang kuasa penamasallo to tontong urondong kan siya untundikan. Nala di pataro tendaran sada sara lantai Allah tetap demo yang telah apa songlo yang sudakan sesola kamadengan kainan kipuang unando kamatotoran lalu dia mekalemi kumua si solangkan tundikan pamatotokan dengan nakito yang kan dia mekalemi manasak mua totang pakules ya totang pabelakan nih pemisakan painan mangando mas sambayang mi pasakite endaran na ada tulah diangkara lantai Allah tetap demo na tongan-tongan puang mintu na maadin lada di lan paa porayami temito tolala di patarro te kegiatan maadin pami polalan te to maarapu undaranay kanya sola nasang na maadin na pasak ka ato burana padang kande siyawe diru ikur resuma nga puang kumamintu na
lampabo tu kamatotoran ba aro lako kami ki matoto ulit kan te katuan ondor ka la matoto marananan mati kalemi apa tu napasak ka keluarga ki patongan pong kumote na lamin dadi kekurangan lan katuan na sangadin na pasak ke ba aro tongtong Allah mi pa akamasyan lako kalian salanasang syukur sumana te may kamatuan kisulo tu mangka mara atau umpo sarasang kami pasugan ni kamatotoran ako kalian salanasang sa tontong kami puang pataranak ki kaparanuan ni pasak ke kan salanasang la de temetorang kamatuan ki tu unala katanan si tetena te sara tu diangkaran nanti Allah ki pada salanasang unala katanan si tuang pak tunduan siya kakinan iludio may kalemi ki mangando mas sambayang kuang lan sangana kuang ki puang Yesu puang pelabag kasalangki amin. Oke guys, kita akan istirahat makan siang dulu. Oke guys ya, nanti kita istirahat dulu ya, nanti kita lanjut lagi, kita makan siang dulu ya. Kita lanjut lagi selesai istirahat makan siang. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah share, terima kasih semuanya. Tetap di channel Toraja Uni. Oke, sampai jumpa lagi.